Reka mbasuhuze mbaye n'ikaze mwe mwese mukunda kandi mukurikira The Manifest TV. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda none tariki 10 z'ukwa kane 2024. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. NKUNDUWIYIMYE ushinjwa uruhare muri genocide yahishuye ko yahungiye muri RDC atwaye interahamwe. Ikindi kandi muri RDC imirwano ya Fardc na M23 yabyukiye mu bice byerekeza i Masisi. Tukiri muri CONGO turakubwira ko kuvana MONUSCO muri RDC ingabo zibungabunga amahoro z'Abashinwa arizo zitahiwe. Hanze Afrika turakubwira ko President Joe Biden yasanga Netanyahu ari gukora amakosa akomeye muri Gaza. Na makuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Jean Harerimana nkurakira ko subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho neza. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. NKUNDUWIYIMYE ushinjwa uruhare muri genocide yahishuye ko yahungiye muri RDC atwaye interahamwe. NKUNDUWIYIMYE Emmanuel ushinjwa uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi mu 1994 yahishuye ko ubwo yahungiraga muri Congo muri Gicurasi yagiye atwaye ikamyo yuzuye interahamwe. Ubwo yari mu rukiko i Buruseli mu Bubiligi yavuze ko yahunze mu kwezi kwa gatanu agashyika muri Congo atwaye ikamyo yuzuye ibyo kurya n'interahamwe. Emmanuel NKUNDUWIYIMYE ushinjwa ibyaha bya genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 aburanishwa n'abanyagihugu baca imanza z'ibyaha bikomeye i Buruseli mu Bubiligi. N'urukiko rwari rugizwe n'abacamanza batatu n'inyangamugayo zibafasha guca urwo rubanza rw'uyu mugabo w'imyaka 35 ku ruhare rwe muri genocide. Yakomeje ahakana ibyaha ashinjwa, gusa yemera ko abakuru b'interahamwe zamaze abantu bari inshuti ze zikomeye ariko nta muntu n'umwe ngo yariye urwara. Mu rukiko umucamanza yatangiye abaza NKUNDUWIYIMYE ubwoko bwe maze avuga ko ahuriye kuri bwombi kuko ngo umubyeyi we umwe yari umuhutu undi ari umututsi. Yagize ati mama ni umututsikazi hanyuma data ni umuhutu. Urumva ko mfite ubwoko bwombi ariko kubera mu Rwanda kuva kera umuntu yatwaraga ubwoko bwa se nakuze nitwa umuhutu. Naho kubijyanye n'ishyaka yabarizwagamo icyo gihe yavuze ko yari ashyigikiye MDR rya Faustin Twagiramungu ariko ngo atigeze ayinjiramo ku mpamvu z'uko atemeraga intagondwa za MRND. Ubwo yabazwaga urwego rw'imishyikirano yari afitanye n'interahamwe yavuze ko abenshi bari abanywanyi be, atanga urugero rwa Robert Kajuga wayoboraga interahamwe na Jeuje Rutaganda wari umwungirije. Umukuru w'urukiko yakomeje amubaza niba azi ko abo bakuru b'interahamwe bishe Abatutsi. Yavuze ko azi ko bishe ariko avuga ko we muri ubwo bwicanyi bamukoreshaga nk'umushoferi atigeze yica umuntu n'umwe. Yavuze ko azi kuko inshuti ye Rutaganda yamuhaga interahamwe zimuherekeza kujya kuzana Abatutsi bari bahungiye muri hoteli Mille Collines yayoborwaga na Rusesabagina. Nta gihindutse urubanza ruzakomeza kuri uyu wa gatatu. Reka tukubwire ko muri RDC imirwano ya Fardc na M23 yabyukiye mu bice byerekeza i Masisi. Imirwano yubuye kuva muri iki gitondo cyo kuwa gatatu tariki 10 z'ukwa kane 2024 aho Wazalendo na Fardc n'abandi bafatanya bikorwa bayo bakozanyijeho hagati ya M23 mu gace ka Nyakajanga na Neko hafi ya Kabaya ku gice gihuza Matanda na Masisi. Na makuru arambuye atangwa ku by'iyi mirwano, gusa bivugwa ko Wazalendo na Fardc aribo babanje kugaba ibitero muri utu duce hanyuma M23 igasubiza yirwanaho inarengera abaturage. Gusa bivugwa ko naho hari indi mirwano yahuje izi ngabo za leta na M23 ibera mu duce twa Shasha na Bweramana bifuza kwigarurira aka gace kugira ngo bafungure umuhanda wa N2 witwe n'izina za Sarambwe. Ni mu gihe hari hashize iminsi itari myinshi hatumvikana imirwano mu bice bitandukanye bya Kivu ya ruguru, ariko ibikorwa by'urugomo n'ubugizi bwa nabi byo byari bikomeje kwiganza. Aha twavuga nko ku munsi w'ejo hashize hamenye
hamenyekanye amakuru ko umusirikare wa Fardc yiraye mu nka z'abatutsi muri teritwari ya Nyiragongo akicamo enye izindi zigakomereka. Tukiri muri RDC reka tukubwire ko kuvana MONUSCO muri RDC ingabo zibungabunga amahoro z'abashinwa arizo zitahiwe nyuma yuko abanyapakistani batashye mu mpera za Gashyantare. Abashinzwe kubungabunga amahoro b'abashinwa bari muri MONUSCO ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo basezeye kuri Kivu y'Amajyepfo kuwa kabiri mu cyiciro gikurikiye mu gucyura ingabo za UN nk'uko byasabwe na Kinshasa nyuma yo gusanga ntacyo zimaze. Bamenyekanye cyane kubera ubumenyi bwabo, ubuhanga bwabo na discipline. Uyu ni umuyobozi wa MONUSCO Binto Keita mu biro byateguwe mu kigo cyavagamo kuva muri 2003 ishami ry'abashinwa ry'ubwubatsi n'abaganga ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu mu birometero 15 mu majyaruguru y'umurwa mukuru w'intara Bukavu. Aba bantu bagera muri 200 bakoze cyane cyane mu bikorwa by'ubwubatsi, gusana imihanda, gusana ibiraro n'ibindi. Ukugenda kwabo kuzatangira gukurikizwa mu minsi igera ku 10 gukurikiye uko ingabo za Loni zigera kuri 270 zo muri Pakistani zashyikirije abapolisi ba Congo kuwa 28 Gashyantare urufunguzo rw'ikigo cya Kamanyora hafi y'umupaka n'u Rwanda n'u Burundi nk'uko tubikesha Voice of Africa. Nyuma y'imyaka 25 abategetsi ba Congo bemeza ko ingabo za Loni ntacyo zikora ku mitwe yitwaje intwaro kandi basabye ko bagenda byihuse. Mwiteka ryo mu Kuboza gushize n'akanama ku muryango w'abibumbye gashinzwe umutekano nubwo hari impungenge z'uko ihohoterwa ryiyongera mu burasirazuba. Hanze Afrika reka tukubwire ko Perezida Joe Biden asanga Netanyahu arimo gukora amakosa akomeye muri Gaza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko yemera ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu arimo gukora amakosa mu mikorere ye muri Gaza. Nekereza ko ibyo akora ari amakosa, ntabwo nemeranya n'uburyo bwe. Uyu ni Joe Biden mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko Gaza igomba kubona ibyo kurya n'imiti yose mu byumweru 6 cyangwa 8 biri imbere. Mu cyumweru gishize Joe Biden yihanangirije ko gukomeza gushyigikirwa na Amerika mu ntambara bizaterwa n'uko Israel izemerera ibiryo n'imiti kugera ku bayikeneye muri Gaza. Israel yahakanye kubangamira yinjira ry'imfashanyo cyangwa itangwa ryayo muri Gaza kandi ishinja inzego z'umuryango w'abibumbye ko zananiwe kugeza inkunga yemewe ku baturage bayikeneye. Ibyumweru by'ibiganiro byananiwe gutangwa, amasezerano yo guhagarika imirwano ariko igitutu mpuzamahanga kiriyongera. Ikiganiro cy'isaha yose cyafashwe kuwa gatatu ushize nyuma y'iminsi mike ibitero bya gisirikare bya Israel bihitanye abakozi 7 b'abatabazi bakoreraga World Central Kitchen kandi cyatambutse mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri ku rubuga rwa interineti Univision rwo muri Amerika rukora mu cyespanyolu. Biden yavuze ko biteye agahinda uburyo imodoka z'umuryango w'abatabazi zarashwe n'indege zitagira abapiloti bakajyanwa mu muhanda. Kuva icyo gihe ingabo za Israel zavuze ko amakosa akomeye yatumye abakozi b'ubutabazi bibasigwa. Iperereza ryatumye abayobozi bakuru 2 birukanwa. Muri icyo kiganiro Perezida Joe Biden yagize ati, icyo nsaba ni uko Abisiraheli bahagarika imirwano bakemera mu byumweru 6 cyangwa 8 biri imbere kureka ibiryo n'imiti byose byinjira mu gihugu. Perezida Joe Biden yari yabanje kuvuga ko Hamasi igomba kwemera agahenge no kurekura imbohe zisigaye yashimuse mu gitero cyo muri Israel. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Urakira gukora subscribe, share, comment kuri The Mindfest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kukugeraho neza umunsi ku wundi.